Jawab kami masongot jujur ngolu niamak na dumulon na karorong yaman na miyon na marguar jami dan luman gaul amani kronika luman gaul tubuh maaman na miyon di tanggal 31 Januari 1960 di Banjar Dolok Permonangan. Yaman namion yanakon ni amanami opung rombil luban gaul jala tubuh ni inanami opung rombil boru madalu siang huta Permonangan sialai mamu raja nami legawi hamu tulang suhut nami raja Manalu jala marhasohotan ma amanamion dohot boru ni raja boru si Mamora siap Permonangan di tanggal 20 Januari 1904 di Tabongan. Sialani Raja nami amu nagabi hula-hula nami Raja si Mamora. Jala di basa-basa Tuhan ma dua yang nakot di amanamion sada bawa sada boru. Yang nakot namion namar goar Ferianto Lumban Gaul dan marhasohotan dobe. Sialani Raja nami mangido kami gomos asa buat kamu di tamyangmu asa tumui bunian marhasohotan anak namion ya boru nami namar guar Veronica Lumban na nungaha mulian tu anak niamang boru nami Raja Silaban siat talang kelapa jala managam haroroni naulima boru namion plasot tamyako kamu maraja nami asa tiur haroni boru namion marujung moluma amanamion di tanggal 4 September di Rumah Sakit Caritas Palembang. Jadi tutup umur ma amanamion 57 tahun 7 bulan 4 hari. Songonima riwayat singkat ningolu ni amanamion asa buat kamu di tamyang muna raja nami asa tiur-tiur peparan ni amanamion terlumobi ma di inanami na ditinggalhon ni amanamion asa margogo jala hipas pature-ture peparanda songonima songon jujur molu manang riwayat singkat ni amanamion mau liate namion raja nami dihamu tulang suruh nami menaru nami lumahani raja nami wabe ni asa hamu manya pasato sapu ni waktu namion jala marbite on takang yang muna raja nami yang dia horas perannya manamion dimobi na nami pungin tarapu tusinya raja nami hamu udah nami raja si Mamora hamu mana raja nami pasato tujuh tina namion di sangkapirohan raja nami lama jam siya bagi jalan nami maharoni hamu tulang sup nami menaru si kuli saat matu dahulu nami tugas si Mamora asing di tulang robo raja nami merit di inajar tulang pokok kan gamatik daroha lebih na pe pertanyaan ke raja nami jadi tulang robo pe wabe no raja nami song net itu tuar nyemin nagabena tong dos yang ham na roga turu tulang minam namion kita song lima raja nami ada orang so ibatang kasasamunan jala patarot tama imana pasatok kinani di pekuburan Kristen talang jabe pasong lima jo naboy kupasak kami tu hamu raja ni tulang nami tulang su manaru do tu hula raja si Mamora sonari patikin muka kami tulang su Ulaon na di bagasan nabo ni Rohan la di bedongan itu kan mula di ma di hamuna bila nami nama di pertikir tu kami ulang sulmona atau zaman lalu tu masih Mamora di batu tu di pagi dua muna di ulaon na naik si foto-foto masukot di permoting ini di nami kembar kening di pagi dua muna naik pasaton nani matu tu lima soma satu ni beri namion Yala ade mahami pasaton ni jadi sonari bagi manusia itu kamu
korong di bulan nami rajai tugas mamora di bata raja tiki pada kami. Berarti masuk na susunan acara na di konsep muna na kaningan na ibigami ulaw pertanyaan marhiti o pertanyaan uno do ng dulu sono kami di mana lau pasatun ulus tutung ni ibu tanari isialay takas ko di boto kami iman ibebere nami sada bere nami sada dua iya ibebere nami nungambar hajaduan cumarga silagan iya bere nami dambre alai marpangilo kami omru tua muna raja pangurun nami raja nepos-pos pasaton nami dan non songon perbu ini bolong nami imma tu ibebere nami buru sada tu bere nami bawa marhiti honi asa anggia nyatu joluan nyarion kolong nami asa ulus pakirawa menor di bere nami ima bere nami siberi na lagi sebadelan so nima sonon laus pasaton nami syakami fula-fula muna dewata raja siapa di mana Mulai siang dia raja nami arak doa nami asara dia hamu mengkaptuju ni namion anggia tumtiur parindana asamago sian ibana asak malum akka ilu syasi malolong na songi mapang don nami raja nami mulai ate madihira saruna mulai ate madiraja ni tulang nami raja ni lolo nami soang songoniak karaja ni rumah tubuku o parang puta si raja ni pos buru nami bere talunobi dia hamu dong sahuta raja ni dong sahuta mulai ate maka dong sahuta nami naro hamu dengan anon di bagasan harus di ruang kami asat masuk ke asarap kita raja nami song lima silon nami kuhamuna jadi malate ma alam sipus baruna sanari pasakai mangapu tu hasuhutong di mulate may pasatami tu dongat tu burami tu boru ibebere dongat sahuta terlebih di hula nami si Mamora di Bata Raja dohot tulang nami manalu tugas si Mamora kolon hata mulai ante na boy pasaton nami raja nami ang giat manian ama nami on na si tarunot damar sugot tu paringanan satok kini terbuat di tamiang tak budima ope di hamu raja ni tulang nami dok udah nami waktu si roama raja nami menutup dot tahun pasakai matun Culumarit di mahija sayat Allahumma au tunasonang dinijak Allahumma tunasonang dinijak di surga tutu saya nasonang mau di surga tutu saya nasonang mau saya surga di bagasan habot di roh adohami roh bersobat berpamu alai Tuhan hajit sosongannya nabermit pernyahapan ni boto nami guru nami mulo tu andam berusirak kami sialan partikian dohot aka waktu koma Tuhan nama dongan ni hami koma nama suami di perjalanan padau hami nasaragam ni parmaran sabuy hami Tuhan sahat tu bagas nami kanu mersada sada di bagasan las ni roh apa jupok kami dohot akan nahinulungan ni roh nami di bagas nami asima roham jaloma soba nilik nami on marhide guarnya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan tolong nasihat debata ama
Dohot persauran itu di perbadiya ima. Nama dongani ito saluhut. Amen. Sa Tanan.